Welcome to Isinamova Tutoring. Sizokwenza i-DNA, the code of life. Libalulekile leli gama elithi the code of life. Sithi i-DNA is the code of life. Mhlambe singayibuka njengokuthi ingoba i-DNA iphethe i-information nge-life. For example, let's say mhlambe sithatha i-DNA yakho okuwukuthi i-DNA ke yakho singayithola kunoma iyiphi part of umzimba wakho. Mhlambe singayithola einweleni, amathe, igazi, inyembezi, umjuluko, inzipho, yonke into emzimbeni wakho ine-DNA yakho. Leyo DNA ke iphethe i-information ngempilo, yikho sithi ke is the code of life. For example, masingathatha ke i-DNA yakho siyicompare mhlambe neyomuntu esicabanga ukuthi ubaba wakho, singakwazi ukuthi masiwacompare lama DNA bese sithola information ukuthi yebo ubaba wakho noma akayena ubaba wakho. Or let's say mhlawumbe umzimba wakho udinga ukuthi ube neprotein elithize, kumele ukhande iprotein elithize. Iprotein ke mhlawumbe lizokusiza ukuthi ukhule noma lizosiza iorgan ethize emzimbeni wakho ukuthi ikhule. Iprotein ke ukuze likhandeke kudingeka i-information from i-DNA, ingoba i-DNA iphethe i-code yempilo noma i-code yempilo. So yiye phethe information ukuthi sizodinga iprotein elikanjani ke ukuze ke kukhandeke le organ lena noma ukuze mhlawumbe ukhule uma ukuthi uyakhula. DNA izokhipha leyo information ke bese liyakhandeka lelo protein lelo. Ibaleke ngaleyo ndlela ke understanding ukuthi i-DNA is the code of life. Before sidive deeper ke ku-DNA ke mhlambe singakhumbuzana nge-animal cell. Remember umuntu naye ufalla under ama-animals njoba sinama-plants and animals. Kunama-cells ke i-plant cell bese kuba i-animal cell. Umuntu ke naye ke une-cell noma ke uyi-multicellular organism okuwukuthi ukhandwe ama-cells amaningi. Nayi ke example ye-animal cell. Animal cell lento le engazuthi ingamanzi ke lana inegama layo ke ibizwa nge-cytoplasm. Cytoplasm. And then le part lena ibizwa nge-endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. And then kube ile part lena ibizwa ngokuthi i-mitochondrion. Sazokhuluma ke ngazo lezi zinto lezi. And then lama dots amaningi lawa amhlophe amancane, lama dots amaningi amhlophe amancane abizwa ngama-ribosomes. Ribosomes. And then le part ke le ngingakakhulumi ke ngayo le ibizwa nge-nucleus, but ke soyibuka yodwa ke nucleus ngoba khona ama-parts nakhona abalulekile. Kodwa make sure ukuthi uyakhumbula ukuthi kune-part okuthiwa i-cytoplasm kwi-animal cell bese ukhumbula futhi ukuthi kunento okuthiwa ama-ribosomes kwi-animal cell, and then ukhumbuleke nanokuthi kune-mitochondrion. Okay, ithi si-check-e ukuthi i-nucleus inamaphi ama-parts. I-nucleus lena of i-animal cell ibaluleke kakhulu i-nucleus ngoba icontrola ukufunctiona kwe-cell. Okuwukuthi ke le part lena ke ye-nucleus, le part le ibizwa nge-nucleoplasm. Ipele ngibuye zengihlule. So le i-nucleoplasm iphathi yangaphakathi kahle kwi-nucleus ingazuthi jelly like kanje ibizwa nge-nucleoplasm. And then le part le ephakathi nendawo ke kwi-nucleus ibizwa nge-nucleolus. Nucleolus ke iphathi eproduce ama-ribosomes. Uyakhumbula bese nama-ribosomes angithi masibuka i-animal cell. So ama-ribosomes ka produce ka khona ke la phakathi kwi-nucleolus, and then enye ke into eyenziwa i-nucleolus ke ukuproduce
nucleotides. Sisazokhuluma ngalezo zinto ukuthi yini. Mhlawumbe masingabuka ke le outer party ke ye nucleus le engaphezulu esingathi mhlambe I shell yayo kanjena ibizwa nge-nuclear membrane igama layo. Nuclear membrane. And then lezi imbobo lezi njengoba ubona ngazuthi imbobo lezi imbobo lezi ama nuclear pores. So ibizwa ngama nuclear pores. Kubaluleke kakhulu ukuthi uzazi ke lezi zinto lezi ukuze uzo-understanda ke i-DNA nayo yonke ke into esizoyifunda kuyo i-DNA. Okay, asiyibuke ke i-DNA. I-DNA lo DNA kahle kahle uyi abbreviation. Noma ngishiwo kanjalo yini, but lo DNA lona kumele deoxyribonucleic acid. So i-DNA i-deoxyribonucleic acid noma ke organic compound ke okuwukuthi ke i-acid etholakala ke emzimbeni womuntu kuyo yonke indawo emzimbeni womuntu iyatholakala i-DNA. Masikhuluma nge-DNA sikhuluma nge-deoxyribonucleic acid. Itholakala kuphi ke i-DNA? Okokuqala ke i-location ye-DNA itholakala kwi-nucleus. Okokuqala lokho kubalulekile ukuthi umuntu akwazi ukuthi i-DNA itholakala kwi-nucleus and itholakala ngobuningi kwi-nucleus. So uma sikhuluma nge-DNA ubuningi bayo i-DNA itholakala kuphi kwi-nucleus and then iyatholakala na outside futhi i-nucleus. I-DNA ke inama types ayo okuwukuthi ke ama types ke adependa ngokuthi ke siyithola kuphi i-DNA. I-DNA etholakala phakathi kwe-nucleus ibizwa nge-nuclear DNA. Njoba lisho igama ukuthi nuclear DNA kusho ukuthi itholakala kwi-nucleus noma i-nucleus of the DNA, i-DNA of the nucleus, nuclear DNA. And then kube khona i-DNA ebizwa nge-extra nuclear DNA. I-extra nuclear DNA yona ihlukene kawu-2. Okokuqala kumele ukwazi ke nge-extra nuclear DNA ukuthi i-DNA etholakala outside i-nucleus. Sine type of extra nuclear DNA ebizwa nge-chloroplastic DNA. Chloroplastic DNA. I-chloroplastic DNA itholakala kwi-chloroplast. I-chloroplast ayitholakali kwi-animal cell, itholakala kuma-plant cells. So lolu hlobo le DNA ebizwa nge-chloroplastic DNA litholakala kuma-plants. And then kube khona i-DNA ebizwa nge-mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA. I-mitochondrial DNA ke yona itholakala lapha kwi-mitochondrion. Uyakhumbula ngithi lapha masiveza i-animal cells sike saveza i-mitochondrion. So i-mitochondrial DNA itholakala kwi-mitochondrion. Uyabona ama-DNA abizwa ngokwe-location lapha atholakala khona. I-DNA itholakala kwi-nucleus ibizwa nge-nuclear DNA. DNA itholakala outside nucleus, okay, ngoba kunama-types awu-2 ehlangene lawo ma-types awu-2 abizwa nge-extra nuclear DNA. But-ke mawusungena kuwo kama-extra nuclear DNAs uthola ukuthi kune-chloroplastic DNA etholakala kwi-chloroplast. Remember asinayo thina ikuma-plants. And then kube ne-mitochondrial DNA etholakala kwi-mitochondrion. I-mitochondrial DNA ibaluleke kakhulu-ke mhlawumbe ukuthi umuntu eyikhumbule na-for when usuwenza amanye ama-chapters ngoba iyasiza yona ukutracer i-ancestry. Kusho ukuthi-ke leshandise ukuthi-ke ama-ancestors akho-ke ayevele kuphi. For example, let's say mhlawumbe ngihlala phesheya angazi ukuthi ngangivele kuphi ne-Africa but ngiyazi ukuthi njengoba ngiyi-black nje ngiyi-African. Yasetshenziswa-ke lolu hlobo lwe-DNA ukutracer-ke i-ancestry ukuthi okay mangithatha i-DNA yakho mhlawumbe ngiyistudisha ngithola ukuthi
ithanda ukuthi ayibe nama-pattern afana nama-DNA wabantu base-Algeria mhlawumbe kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ama-ancestors akho ayesuke e-Algeria noma-ke South Africa or wherever-ke lapho uzobe usuka khona. I hope niyayithola-ke le nto. Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi okokuqala i-DNA i-nucleic acid okuwukuthi-ke ingoba most of i-DNA vele itholakala kwi-nucleus yikho kuthiwa i-nucleic acid. Lo nucleic acid lona usho ukuthi of the nucleus basically, and then i-location yayo kwi-DNA kuba ukuthi iba kuyi-nucleus in large amounts. So usho ukuthi i-DNA eningi itholakala kwi-nucleus, but nangaphandle kwe-nucleus iyatholakala i-DNA. Ngaphandle kwe-nucleus-ke kunama-types akhona, but-ke ama-types e-DNA sine-nuclear DNA bese siba ne-extranuclear DNA. I-nuclear DNA is the DNA of the nucleus, okuwukuthi i-DNA siyithola phakathi kwe-nucleus, and then i-extranuclear DNA, DNA etholakala ngaphandle kwe-nucleus. Kunama-types wama-extranuclear DNA. Kukhona i-chloroplastic DNA etholakala ku-chloroplast. Kube khona i-mitochondrial DNA etholakala ku-mitochondrion. I hope niyayithola leyo nto. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho. Ithi sibheke-ke i-structure se-DNA ukuthi i-DNA ibonakala kanjani noma iyinto eme kanjani i-DNA. Okay, i-structure-ke se-DNA-ke njengoba ngithi asibukeni i-structure se-DNA. Okokuqala okubalulekile okumele ukwazi ukuthi i-DNA i-double stranded. Okwesibili okumele ukwazi ngayo i-DNA ukuthi i-helical. That's why bethi i-DNA i-double helix structure noma molecule. Banokuthi double helix molecule mabekhuluma nge-DNA. Ingoba okokuqala njengoba ngithi double stranded, mawunga-check-a lana sine strand esiyi-1 lesi strand se-DNA. Kanjalo futhi lesi strand se-DNA esinye. Into eyenzakalayo ukuthi lama strands owu-2 lawa aba-connected bese kuphuma into e-double stranded. Yikho-ke sithi i-DNA is double stranded. And then lo helical kusho ukuthi spiral noma-ke i-twisted ngale ndlela le oyibonayo la. I hope niyayithola leyo nto le. Akubi ukuthi ama-strands awu-2. Akubi ukuthi ama-strands awu-2 amile nje kanje, but aba-twisted kanje. Ingoba-ke one of ama-reasons ukuthi ebe-twisted kanjena ingoba noma-ke ebe-spiral nje ububone spiral. Ingoba i-DNA is a very long molecule. So njengoba iyinde-ke i-DNA kudingeka ukuthi-ke ibe coiled ngendlela eba coiled ngayo-ke njengoba ubona-ke. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho uma bebuza ngama-structural differences maybe noma bethi commenta on i-structure se-DNA. I-DNA i-double helix structure. Ine-double helix structure noma-ke i-double stranded and then i-helical. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho. Njengoba sithi double ngoba ine-strand eziwu-2. Yini-ke connectela ama-strands owu-2? Khona i-bond e-connectela ama-strands lawa ebizwa nge-weak hydrogen bond. So ama-strands owu-2 e-DNA are connected by a weak hydrogen bond. Uzothola ukuthi why le bond lena kumele ibe weak. Ingoba from time to time kumele lokhu i-break-eke i-bond iphinde ihlangane futhi, i-break-eke i-bond iphinde ihlangane futhi ukuze kwenzeke ama-processes enzakalayo ku-DNA. But-ke ayiqhamuki i-DNA i-long molecule le oyibonayo. Kuba ukuthi kuhlangana ama-building blocks noma ama-monomers. Kuhlangana ama-monomers noma ama-building blocks bese-ke mayisehlangene-ke semaningi bese kuphuma-ke lesi structure esikhulu okuthiwa i-DNA. Igama lalawo ma-monomers lawo abizwa ngama-nucleotides. So i-DNA-ke inama-nucleotides okungama-building blocks ayo. Okay, njengoba sisho ukuthi i-DNA lena inama-building blocks, njengoba kuyi-molecule ende, kunama-building blocks kodwa ayikhandile ukuthi okay kuzohlangana lo nalo behlangane nabanye futhi kanjalo kanjalo behlangane nabanye bese kuphuma le molecule esithi indeke esiyibiza nge-deoxyribonucleic acid noma i-DNA. So one of ama monomers ke sine phosphate group. I-phosphate group ke le
eyi-circle in most cases mayivezwa-ke ivezwa iyi-circle ibizwa-ke nge-phosphate group. So singasho ukuthi uP la. And then lena-ke ibizwa nge-pentose sugar noma ungathi-ke i-sugar potion akunankinga-ke sugar potion. And then kube nama-nitrogenous bases noma i-nitrogenous base. So makuhlangene-ke i-phosphate group together with i-sugar potion and i-nitrogenous base, leyo nto-ke siyibiza ngama-nucleotides or ama-building blocks-ke DNA. Mabethi-ke shona ukuthi yini ama-building blocks of i-DNA, uzosho ukuthi ama-nucleotides. Mabethi-ke aname-ke ama-nucleotides, uzosho ukuthi there's a phosphate group, there's a sugar portion, there's a nitrogenous base. Mhlambe masingabukela-ke eduze ukuthi okay mase yihlangene-ke lezi zinto ziba into kanjani-ke ukuze kuzokhandeka-ke what we call i-DNA noma i-strand se-DNA. Kuba ukuthi-ke kuzohlangana i-phosphate group ihlangane ne-sugar portion and then ne-nitrogenous base bese kuphuma into kanjena. Lana-ke sine-phosphate group okuwukuthi-ke u-P and then sibe ne-sugar singathi u-S and then nitrogenous base kube u-NB. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kanjalo kuphuma-ke i-strand eside-ke se-DNA-ke makulokhu kuhlangana lezi zinto lezo okungama-building blocks. Kuzohlangana ne-nucleotide futhi nenye i-nucleotide namanye ama-nucleotides bese kuphuma-ke i-strand se-DNA. Kuphinde create-ke futhi esinye i-strand futhi se-DNA. Remember i-DNA ayinaso i-strand esiyi-1 but i-DNA i-double stranded molecule. Kusho ukuthi maqeda ukukhandeka kuzohlangana phosphate, usugar, nitrogenous base. Kufike futhi omunye usugar, phosphate, nitrogenous base ezongena phansi kwalona. Kufike omunye usugar, phosphate, nitrogenous base phansi kwalona behlangane futhi kanjalo bese kuphuma into ende-ke esiyibiza nge-DNA strand. Bese kuzokhandeka futhi esinye strand futhi sayo i-DNA ngobani i-DNA i-double stranded noma inama strands awu-2. So i-DNA double stranded molecule kuzohlangana-ke ama-nucleotides ekhanda i-strand sokuqala kuhlangana ama-nucleotides ekhanda i-strand sesi-2. Bese-ke lawo ma-strands lawo owu-2 ezoba connected by i-bond. Remember sithe kune-weak bond ewa-connectayo, leyo bond le ibizwa ngani nge-weak hydrogen bond. Ngizokubonisa ukuthi kugcina kuba into kanjani-ke mase kuhlangene-ke ama-strands owu-2 e-DNA econnectwe i-weak hydrogen bond. Sikanjalo-ke i-structure se-DNA. Mayisehlangene-ke lama-strands lawa kugcina sekuphuma into kanjena. Angithi uyabola ukuthi sine-phosphate group, sibe ne-sugar portion and then sibe ne-nitrogenous base. Kwaba khona ibond-ke ezohlanganisa lama-nucleotides lawa ngaphezulu nalama-nucleotides futhi amanye angaphansi. I hope niyayithola leyo nto. Kwaba khona ibond futhi ezohlanganisa lama-nucleotides lawa nalawa ngaphezulu. Kwaba khona ibond futhi ezohlanganisa lama-nucleotides lawa nalawa ngaphezulu. Kanjalo kwaba khona ibond ezohlanganisa lama-nucleotides lawa nalawa ala ngaphezulu. But asikho-ke interested kakhulu kule bond-ke ehlanganisa ngaloku kuhlanganisa ngikuvezela khona la to form a single strand of i-DNA. Remember mase kuhlangene kanjena kufomeka i-single strand of i-DNA. Le engiyi-highlighta njengamanje i-strand lesi se-DNA. I hope uyayithola leyo nto leyo. But ngokwe-nature ye-DNA siyazi ukuthi i-DNA i-double stranded. Okusho ukuthi kuzomele kube khona futhi nesinye i-strand se-DNA esifomekayo. Okuwukuthi-ke nayi inakhunje phosphate group yakhona, nayi i-sugar portion yakhona, nayi i-nitrogenous base yakhona. Okwenza ukuthi-ke kufomeke ini lento esiyibiza ngama-building blocks e-DNA okuyini okungama-nucleotides. So ama-nucleotides lawa ebe-connected to lama-nucleotides lawa
ebe-connected to lama-nucleotides lawa ebe-connected to lama-nucleotides lawa kanjalo futhi ezoba connected nalama-nucleotides lawa. Leyo nto igcine siyenze njani? Isifoma i-strand futhi esinye sani se-DNA. So esinye i-strand lesi se-DNA. Lesi strand-ke sos-2 sicomplementa i-strand sokuqala noma-ke i-strand sokuqala sicomplementa i-strand ses-2. Uzozwa-ke uma ngikhuluma ngokucomplementa ukuthi ngizama ukuthini. But lama-strands lawa owu-2 awayimelanga ngokwawo, but kukhona i-bond ewaconnectile, kukhona i-bond ewaconnectile, kukhona i-bond econnectile, kukhona i-bond econnectile, kukhona i-bond econnectile. Le bond le engithe mina yini? I-weak hydrogen bond. Angithi uyakhumbula. So sine-weak hydrogen bond ejoyine ini ama-strands awu-2 e-DNA. That's why sithi DNA i-double stranded molecule. But here mase esehlangene ama-strands, remember siphinde sithi futhi i-double stranded bese sithi njani? I-helical. Okusho ukuthi-ke sigcina sesiba nento kanjani? Okuwukuthi-ke iba twisted into yethu. I hope niyayithola leyo nto. Ugcina usuba ne-structure-ke esikanje okuwukuthi okay i-double yes but iphinde ibe njani? Ibe twisted noma ibe helical. I hope niyayithola leyo nto leyo. Sibuyele-ke kuwo ama-nucleotides okungama-building blocks e-DNA. Remember ama-nucleotides sithe sinani? Sine-phosphate group. I-phosphate group le eroundish. Okusho ukuthi-ke la sino P for u-phosphate group. Angithi uyabolena yini? I-phosphate group. Angizukukhuluma kakhulu nge-phosphate group. After phosphate group konje sithe siba nani? Sibe ne-sugar portion angithi. Sugar portion. Le sugar-ke babuye beyibize nge-pentose sugar. Ku-pent lo ukuthi kunama-sides awu-5 noma-ke kunama-corner awu-5. Mhlambe kuyamazi ku-pent from i-organic chemistry if wenza science. But asikho-ke lapho. Kubalulekile-ke bengifuna ukuku-highlighter-ke nge-sugar portion noma nge-sugar-ke part of ama-nucleotides we-DNA ukuthi i-sugar yakwi-DNA inegama layo eli-specific. Remember u-DNA lona sithe i-abbreviation angithi. Omele ubani? Deoxyribonucleic iy'pelling ziyangihlula. Nucleic acid angithi. So igama le-sugar-ke liphuma kuye u-deoxyribonucleic acid lona. Uma ungathatha u-deoxyribo bese ufaka u-SE ekugcineni uzolithola-ke igama le-sugar yakwi-DNA. Okusho ukuthi i-deoxyribose sugar. So whenever-ke bekhuluma nge-sugar ubone ukuthi i-structure ese-DNA ungalokhu uthi sugar but ubosho ukuthi i-deoxyribose sugar. Uzokhumbula-ke from igama elithi deoxyribonucleic acid. Uzomyeka lo nucleic acid lona uthathe u-deoxyribo bese u-add u-SE kube u-deoxyribose. So sine-deoxyribose sugar kwi-DNA. And then bese siba ne-nitrogenous base futhi nakhona nitrogenous base part of ini ama-nucleotides noma ama-monomers we-DNA, the building blocks. Okay, kuma nitrogenous bases-ke sithe nitrogenous bases angithi. So different types of nitrogenous bases-ke. Ithi siwabuka ama-nitrogenous base. Now ama-nitrogenous bases ethu sengibhalile-ke lana u-A umele u-adenine njengoba ubona-ke la kwi-diagram yami. U-adenine umele u-A and then u-guanine umele u-G noma u-G umele u-guanine and then u-T is for thymine, C is for cytosine. Lama-nitrogenous bases-ke lawa ku-strand se-DNA. Angithi uyakhumbula ukuthi i-strand kufike kube ukuthi ngine phosphate group ngibe ne-sugar portion okuyi-deoxyribose sugar kwi-DNA. Bese ngapha-ke eceleni ngizoba nani ne-nitrogenous base okuwukuthi i-nitrogenous base lapho khona okuconnecta ini weak hydrogen bond isizo-connecta ne-nitrogenous base yakulesi esinye strand.
into eyenzakalayo ukuthi lama nitrogenous base ke ayacomplementana. That's why ngikhulume ngokuthi khona istrand okuthiwa i-complementary strand. Kusho ukuthi noma isiphi kulezi istrand eziwu2 si-complementary strand in a sense that esinye sicomplementa esinye. Lama strands ka-complementana kanjani? Kuba ukuthi ke u-adenine uphera specifically nenye i-nitrogenous base akaphera naye, akapheri noma kanjani. Kanjalo uthemine futhi uphera nenye i-nitrogenous base akaphera naye, akapheri noma iphi. Ngizama ukuthi akakwazi u-adenine ukuphera no-guanine, uthemine akakwazi ukuphera futhi no-guanine, noma uthemine akakwazi ukuphera no-cytosine. Akuvele kupherwe nje noma kanjani, but kupherwa ngale ndlela. Mhlawumbe singayibamba ngokuthi sithi at izoba lula mhlawumbe ukuthi siyikhumbule mase siyibamba ngo-at cute. So sino at cute girl. So lo at cute girl ungitshela ukuthi ke every time ngi-expect ukuthi u-adenine ephere no-themine noma u-themine ephere no-adenine, nanoma ngayiphi order kunankinga. Kungaqala u-themine kuze u-adenine noma kuqala u-adenine kuze u-themine, but always u-A uphera no-T or u-T uphera no-A. Kanjalo futhi u-cytosine uphera nobani no-guanine all the time, or u-guanine uphera nobani no-cytosine. Ayenzeki ngenye indlela, but-ke sizokhuluma ukuthi mayenzeke ngenye indlela-ke leyo nto ibizwa ngani. Okwamanje ungabamba ukuthi at cute girl. U-at cute girl usho ukuthi-ke u-adenine uphera no-themine, cytosine uphera no-guanine. Ahamba kanjalo ama-nitrogenous bases. Yikho-ke sithi ayacomplementana ngoba ifike ibuka ukuthi okay, le nucleotide lena noma lama nucleotides lawa eza ne-nitrogenous base ewu-adenine. Therefore mina mangiza ngizophera la kuzomele ngize ne-nucleotide ene-nitrogenous base ewubani, ewu-themine, if laba beze no-adenine. If ku-C ozile kusho ukuthi mina kumele ngilethe ngizocomplementa ngobani, ngo-G. If kuze u-G kusho ukuthi mina kumele ngizocomplementa ngobani, ngo-C. Aphera ngaleyo ndlela-ke ama-nitrogenous bases. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi-ke lokho. Okay, kuyenzeka kodwa uthola ukuthi mhlambe sekuphere ngendlela e-unexpected. Njengokuthi mhlambe u-A engavele ephere no-G. Lento lena i-very wrong ukuthi yenzeke, but akusho ukuthi ayenzeki. Lento ibizwa ngani? Nge-mutation. So makwenzeke ukuthi kuphereke izinto ezingafani, leyo nto ibizwa nge-mutation. Kusuke kudaleka inkinga-ke lapho engaresulta mhlambe ekutheni-ke kukhandeke iprotein elingafuneki. Makukhandeke iprotein elingafuneki kusho ukuthi kungaresulta kumuntu mhlambe egcine ebe ne-disorder if kuyenzeka, noma mhlambe kube ukuthi kumuntu uba na-extra something mhlambe ngokuthi kukhandeke into ebingadingeki ukuthi ikhandeke ngaleso sikhathi. I hope niyayithola leyo nto leyo. Sengikhulume kakhulu-ke nge-DNA ngingakhulumanga ngama-functions wayo nokuthi kumsebenzi wayo mhlawumbe i-DNA. But lokho ebengikushilo ukuthi i-DNA is the code of life. Umsebenzi wayo omkhulu kakhulu lo i-DNA, but ngeke uzusho kwi-exam mabebuza i-function ye-DNA bese uthi wena i-code of life. Ukuthi i-DNA i-code of life usukusho ukuthi yini i-DNA, usukungasho umsebenzi wayo. Umsebenzi wayo ubaluleke kakhulu lo engubhale lapha ekugcineni ukuthi i-DNA passes on hereditary characteristics. Ikwenza kanjani ke lokho? In form of ama-genes. Ama-genes-ke i-form ethize ye-DNA. Cabanga ukuthi ukuzwe-ke kuthiwa nama-genes kababa wakho nama-genes kamama wakho, besho ukuthi ufana noma wakho, ufana nobaba wakho, izinto ey'kanjalo. Basuke bekhuluma-ke ngokuthi-ke kusho ukuthi-ke i-DNA iphaseke on-ke from uma wakho to wena-ke ngale ndlela-ke in form of ama-genes. So one of ama-functions-ke DNA is to pass hereditary characteristics from parent-ke to offspring. Omunye umsebenzi we-DNA is to control the functioning of ama-cells. Yikho sithi phela i-DNA is the code of life. I-DNA icontrol ukufunctiona kwama-cells. Umuntu uqala eyi-cell, eyi-1. Bese-ke leyo cell iya-multiply lokho ekhulu umuntu lokho multiply. Igcine senama-cells amaningi. Okuwukuthi umuntu ubizwa nge-multicellular noma ufola under ama-multicellular organisms. Ngoba wonke umzimba womuntu is made up of
ama-cells amaningi, billions and billions of cells. So yikho-ke kuwukuthi-ke i-DNA i-code of life ngempela ngoba i-control ukufunctiona kwani kwama-cells, basically i-control kusho ukuthi ukufunctiona komuntu and then regulates the functioning of ama-genes. Kusho ukuthi ama-genes ukuthi azosebenza kanjani. Remember i-gene enye ifomu ye-DNA. Kubalulekile ukuthi wazi 3 lama-functions lawo ukuze uma bekubuza kwi-exam ukwazi ukuwaphendula. And then ine-history-ke yakhona-ke i-DNA ukuthi yadiscover kanjani-ke. Angiyena-ke uthisha we-history, ngizocela ukuthi upause i-video from lana bese kufunda lento noma uthathe lento uyibhale kuma-notes noma uma uhlangana nayo kwi-memorandum ubhale phansi kama-notes ukuthi okay bebuza umbuzo kanje i-answer yakhona ibi kanje. Angazi ukuthi iyayifundiswa kanjani i-history. Siyadlula kwi-DNA, akusiyo yodwa i-DNA i-nucleic acid esiba nayo. Ikhona enye i-nucleic acid esiba nayo. Igama layo ibizwa nge-RNA. Sizokhuluma nje manje nge-RNA. Njengakuyo-ke i-DNA, i-RNA, lo RNA lona uyi-abbreviation futhi naye. U-RNA lona umele uribonucleic acid. Ukuthi masino RNA sino ribonucleic acid. Uyabona ukuthi njengakwi-DNA, i-DNA sithe i-acid of a nucleus. That's why kuthiwa i-nucleic acid i-DNA. Kanjalo ne-RNA njoba i-RNA kuyi-ribonucleic acid kusho ukuthi i-nucleic of i-acid of i-acid of i-nucleus, therefore i-nucleic acid. Okuwukuthi-ke nakuba i-RNA-ke ifomeka kuyo-ke i-nucleus. Kodwa-ke kakhulu ukuthola ukuthi mhlambe isingaphandle manje kwe-nucleus of the cell isitholakala lapha kwi-cytoplasm. Singakhuluma-ke mhlambe ngayo i-location yayo i-RNA. Njoba sikhulumile nge-location ye-DNA. I-location ye-RNA-ke nakwi-nucleus iyatholakala njoba sishilo ukuthi ifomeka kuyi-nucleus bese-ke mhlambe-ke iyaphuma-ke iya ngaphandle kwi-cytoplasm. Kanjalo-ke kusho ukuthi nakwi-cytoplasm iyatholakala-ke i-RNA. Nakhona kunama-types futhi of i-RNA. Ama-types of i-RNA kukhona i-RNA ebizwa ngokuthi i-mRNA. Lo mRNA umele ukuthi messenger RNA okusho ukuthi RNA eyisithunywa siyayithuma iphethe i-message, messenger RNA. Usazobona ukuthi hayi kuyi-messenger RNA noma iphethe yiphi i-message njoba iyi-messenger. And then kube khona i-tRNA. tRNA ibizwa nge-transfer RNA. Transfer RNA. And then kube nenye type futhi of i-RNA ebizwa nge-rRNA. I-rRNA ribosomal RNA. Mawuzokhumbula kahle-ke sithe sine-nucleus. Messenger RNA-ke siyithola kwi-nucleus bese iyaphuma-ke iya ngaphandle kwi-cytoplasm. And then i-tRNA siyithola kwi-cytoplasm. I-rRNA siyithola kuma-ribosomes khona kwi-cytoplasm. Remember ama-ribosomes akwi-cytoplasm. So i-rRNA-ke itholakala kuma-ribosomes-ke kwi-cytoplasm. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho ngayo i-RNA. Another thing-ke singayazi nge-RNA i-structure sayo i-RNA. Remember sikhulumile nge-structure se-DNA. I-structure-ke se-RNA-ke nayo i-RNA, remember i-DNA sitheni nge-structure sakhona sithe i-double stranded. Sase sayithi i-molecule very long i-DNA. I-RNA-ke yona in terms of i-structure i-structure se-RNA iyi-short molecule. Mhlambe mangakuveza lokho kungabalulekanga kangako.
short molecule. Mawuyicompare ke ne-DNA ishorter i-RNA. And then into esiyaziyo ukuthi yona is-single stranded. Amanye ama-differences kuma-structures siwathola uma silokhu siqhubeka. Remember, ngikhulumile ngokuthi ke i-DNA inama-building blocks. Njengoba kuyi-molecule nje le-nucleic acid lena, ayifikanga isiyileyo molecule leyo e-very long noma if kuyi-RNA sekuyi-molecule e-short. But kube nama-monomers noma ama-building blocks ayikhandile leyo nucleic acid. Nayo-ke i-RNA inawo ama-building blocks noma ama-monomers. Abizwa ngani konje ama-monomers noma ama-building blocks alama-nucleic acid? Abizwa ngama-nucleotides. So nakhona kwi-RNA sinawo ama-nucleotide. I-nucleotide yokuqala i-phosphate group okuwu-P. So sine-phosphate group. And then sibe ne-sugar portion, i-pentose sugar noma ke sugar portion, asithi sugar portion. But kuyakhumbula ngithi sithe masisuka kwi-DNA sase sithi i-DNA masikhuluma ngayo specifically kusho ukuthi sekuzomela manje sibe specific nanoma siname i-sugar yayo. Sathi i-sugar ye-DNA i-deoxyribose sugar. Asibukeni i-RNA. I-RNA remember u-RNA umele u-ribonucleic acid angithi. So ungamind ke lo nucleic acid lona uthathe lo ribo bese u-add u-Se uzothola ke sugar ke yakwi RNA okusho ukuthi i-ribose sugar njengoba kwi-DNA kuyi-deoxyribose sugar. So ku-RNA ke sine-ribose sugar, igama le-sugar etholakala kwi-RNA. Ungakhohlwa ke lokho kubalekile. So sine-ribose sugar. And then kube khona ke nama-nitrogenous bases ke nakhona kwi-RNA. I hope niyayithola lo nto ibaluleke kakhulu ukuthi uyazi. So mase kuhlangeneke lama-building blocks noma lama-monomers lawa abizwa ngama-nucleotides mayehlangene akhipha istrand esikanjena ke se-RNA okuwukuthi ke lena ke sithe yini i-phosphate group, sase sathini lena i-sugar portion, sase sithini lena nitrogenous base. So makuhlangana ke lento lena ke siyonke ibizwa ngani ngama-nucleotides connected to amanye ama-nucleotides, connected to amanye ama-nucleotides, connected to amanye ama-nucleotides, connected to amanye ama-nucleotides. Kanjalo ke sigcina sesiba ke ne-strand se-RNA okuwukuthi ke this is a single stranded molecule. Remember i-RNA ayibi double stranded, iba single stranded. Now kuyenzeka ke bekunikeze mhlawumbe i-strand se-RNA okuwukuthi vele silindele i-strand noma bekunikeze i-strand se-DNA. Yes, sinayo i-understanding yokuthi i-DNA i-double stranded, but kungenzeka bekunikeze i-strand esi-1 se-DNA. Balulekile ukuthi ukwazi ukudifferentiate ke between i-strand esi-1 se-RNA of which is vele the case ukuthi kumele sibe yi-1 nesi-strand se-DNA abangakunikeza sona bekunikeze si-1. Yes, siya-understand i-DNA ina 2 strands but bekakunikeze i-1. I-difference ke siyithola kanjani? Remember kuma-nucleotides sine-phosphate group, i-sugar portion nama-nitrogenous bases. Sithe ku-DNA ama-nitrogenous bases wakhona ubani? U-adenine, u-thymine, u-cytosine, u-guanine. Awuthi sibuke ama-nitrogenous bases wakwi-RNA. Okay, ama-nitrogenous bases wakwi-RNA ke nakhona sinayo adenine, sinayo guanine, sinayo cytosine njengokwi-DNA. Umehluko ukuthi manje asisenaye u-thymine akade sinaye kwi-DNA kodwa sesinobani use-replace u-uracil. Remember ngithe lama-nitrogenous bases awavele ephere nje anyhow but kunendlela eyakhona ukuphera ecomplementanayo. Angeke uzuthole manje usuno A no G noma usuno U no C, but sizohamba ngayiphi indlela? Khumbula u-at cute girl. So sino at cute girl kodwa sikhumbule ukuthi now that sesikwi
RNA uT lona okuwutemine akasekho usereplace ubani u-U okusho ukuthi ke lana u-adenine uzophera no-uracil and then u-cytosine ephere nobani no-guanine. Ngaso sonke ke isikhathi kwenzeka kanjalo if kune-pairing ezoba khona. Remember ngithe mina ekuqaleni ke kuyenzeka bekunikeze istrand se-DNA bekunikeze istrand se-RNA kuba ama-single strands o2 vele kwi-RNA i-single strand but kwi-DNA siyakhumbula ukuthi i-DNA ngokwenature yayo i-double stranded but bekakunikeza istrand esi-1 se-DNA. Uzobona kanjani ukuthi wena lesi strand lesi no akusona se-RNA but ese-DNA noma akusona ese-DNA but ese-RNA. If leso strand sino-U kusho ukuthi-ke akusona ese-DNA ese-RNA but if leso strand leso sino-T kusho ukuthi akusona ese-DNA but akusona ese-RNA but ese-DNA ngobani u-T owakwi-DNA utemine. Kwi-RNA asisabi no-T siba nobani no-U oku-uracil. Ningayikhohlwa-ke leyo nto leyo. Now that sesikhulumile nge-DNA ne-RNA mhlawumbe singabuka ama-structural differences noma ama-differences nje in general between i-RNA ne-DNA. Yiwo-ke ama-differences-ke lawo between i-DNA ne-RNA. I-DNA contains i-deoxyribose sugar. Remember asisasho ukuthi sugar portion but sithi deoxyribose sugar if sikhuluma nge-DNA. If sikhuluma nge-RNA sithini ribose sugar. But-ke kuyenzeka ukuthi bakunikeze i-structure mhlambe noma bayakubuza nje general ukuthi yini le bebuza i-sugar portion. Ungasho ukuthi sugar portion. But if bebuza nge-sugar portion ubona kodwa futhi lesi structure ese-DNA ungasho ukuthi sugar portion kodwa usho ube specific ukuthi deoxyribose sugar if kuyi-DNA. If kuyi-RNA ribose sugar. And then yini enye into esiyaziyo nge-DNA double helix and coiled. Kanti kwi-RNA single stranded angithi uyabona. And then i-DNA sazi ukuthini contains nitrogenous base thymine and then i-RNA contain nitrogenous base uracil. Angithi niyayikhumbula-ke leyo nto leyo. Now into engingayisho-ke mhlambe lana-ke ukuthi siyinake ukuthi mawusho ama-differences mabethi tabulate maybe 4 differences. Mhlambe okay bazothi mhlambe tabulate ama-differences bengasho mhlawumbe ukuthi amangaki mabethi 5 marks maku-5 marks bafuna ukuthi 2 from RNA 2 from DNA and then 1 mark ukuthi-ke wenza i-table njengoba bethi tabulate. I hope niyayithola leyo nto leyo. Njengala bekuzoba u1 2 3 4 5 6 bekuzoba u7 marks lento lena u3 bese kuba u6 ukuthi wenza i-table utabulateile ama-differences. Tebalulekile ukuthi uqondanise kahle ungathi mhlambe ku-point number 1 contains deoxyribose sugar and then ku-RNA ubhala ukuthi single stranded. No, if ukhuluma nge-sugar kwi-DNA khuluma nge-sugar nakwi-RNA. If ukhuluma ngo-double khuluma ngo-single kwi-RNA. If ukhuluma ngo-thymine kwi-DNA khuluma ngo-uracil ku-RNA. If ukhuluma ngo-long molecule ku-DNA khuluma ngo-short molecule kwi-RNA. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubaluleke kakhulu-ke lokho. Siyabonga kakhulu ukubukela le video. Part 2 uzoza ne-DNA replication and then part 3 as ne-protein synthesis.